Wow, menpatroan try and sapali na sa bulmatay uyok puro mona try komaldik try kat nan masin ben kamatang ko sunet pap kisisyak silu le benyari sa kono mieto flora menlen kami Senator Carl kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko promoyo bangko puragan koros Dua o kara-kara may Mr. Speaker men kamakad malwa telen ka kuya kupur ke flora men pap kri sa kusule benyari sa kono Amen. San salamo kamakit memie koros mautung kamakit masani ei uang masani so kamakit paitak try bang katyan nan masin ben ye masin ben chairman kailangan may Mr. Speaker flora men pap kri sa kusule benyari sa kono we have to talk you may pol taban kupuramun into one amen sambatak and EC kawai data me apan Pwuhng MTech the meeting in rai samadakan makin wiyawan parakan koros o parwa da kasandi yang wiyawan winiap kayun kawai memie and kak pol sang pan patet in legislature ari kawai din director ng gamban moni puegi tata ako uya tata ako magmagadak sa kadivo miya moni makamanaman ng Israel sa mataktikan napatosang nasa matay kupulap awawat talay subuki isu mabansa was penakamenet an bilkak patosang atin nasa matay kupulap niyaralap may Mr. Speaker ikamutan ko kitaglamat kalangan may Mr. Speaker Alangan Chairman Carl, masalah masa na pan pono sa floor liter lang. Alangan speaker ay tungan mo sa palang tutuwa. The speaker may sa karo kubur mo kami at ilang kakruting timasan pan flora man pa sa kusuro kung dahil sa kuno sa pulman. Kariyaman. Masalah mo kamagit mamiyayar koros mautong kamagit masa ni ei. Uang masa ni show kamagit paita tayo tungkir masa na ba. Koros mautong flora man pa kuri sa kisu labanyari sa kuno masa ni ei. Uang masa ni show, kamagit paita, tayo sa bulman kita, flora man. Pap kuri isa kisu, lapanyari isa. Wano, miyata flora man. Kamu, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, nawawa kara-kara, kamagit malwa telen ka kuya kupur ke flora man pap kuri isa kualu, lapanyari isa kuno. Amen. Saan sa lang mga kamagit, koros mautong kamagit masa ni ei. Uang masa ni show, kamagit paita, miya masa na ba, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker kamu tamu kita kelawat uya tatau kesembali wang malwat pergi uya kawit pen moni yu memalwat kamanata wanjala panen malwat kamanata and badosang nan morning sector melen mapali kembang kamarain wen ka kuya tak kel meban kapil bene numay school in pain tataw ko wala ko sanad kaya pinabil sa la ko sanad ranwat desan saltong sa may kamitin mo ni aso me parent teacher association o principal lella option kabina option pati kawal kinrail me moniya sa tataw pwede na ma apampatola OIA OIA sa bangkamana ikasambal ka kawai do imentor ka kupurakan tay bangkarong ki rew ewan sa umur pwede tatawa dia karwaro akamotang utak lawat monian sola padosang sektor o an padosang nan sa matay kupulap imen sagara kupurmawan maluwat masakala talan Israel Parent Teacher Association in Pain principal o sa Batangkan pwede kasela kaparan natatakan maluwat niya kamanata ko sanat agan manaman ranwat san salang malwat miya kosanad me aksagati pilatarapan apali amiya kosanad marapan pilata marasitapan apali iyaw met ramay Mr. Speaker nawawa karakarak kamagod malwat tayo langkak sa man kita kamutan utag lawat may pangu kita sang talapanan no sang nan morning sector o anut pato sang nan sa matay kupulap kalangan may Mr. Speaker Our Senator Carl, magpupuro po ng sama, Senator Net, makawadan yung lima. Kamu, Senator Net. Kailangan ng gamay speaker, wow, sa bal. Ngayon may uyan, may kika actually, linikawawaw.
Men padon yata kamagit talent de machan pe. Komagit miaya dalam rutin ke masan be. Obagi amia karyaman pe ak mai ko proyek nampo na sa masan ke Pahrek kamu. Kailangan ko may speaker. Kailangan ko boleh rawat itu yang patut anu ya keburuan an karya paganitan patut. Kapag di kuburma mesensa kayon macam barilla pagi bisa disuru bisa gono sudah attachment karyawat dengan paduan niya attachment apa attachment wat email lu macam itu ketiu yawit paduan Arbanai banyak utung ye liaman yang sayur anu. Ya padoyu nawawai ai cekia tapi kaparo ko I paduan tamasani merely you much the avantua cemen dicapi. Dari speaker Itu paduan Pahrek mesti yang kita lah yang patomu sehingga ipil lamur kita jadi dia man yang yang sambaran meeting up momen sambaran itu dia makin paduan diskusian deh setelah kumal lagi riman time cuma tak tahu good ada time sudah attachment Pahrek ketu wasai me aiman sabo la wasai me tabui ketpo uye konat uye sakyu yau yang kasik ranwat kamodawat kak patolong bangak ini sesang dan kuburan armas pugau me tidak isu mat-maton ketok yau sesang ni karabem speaker men tunga tak tayo nudem te masan ben floor amendment pap krisa gono sabulman Karyaman. Masulaan masan ben floor amendment pap krisa kwalu le penyari sa kuno san salam mawar komagit kan koros mautung komagito masan iyay Pwuhng masan iso komagit paita tayo tung tiar masan ben floor amendment wot koros mautung floor amendment pap krisa kwalu le penyari sa kuno masan iyay Pwuhng masan iso komagit paita tayo bulman kita floor amendment pap krisa kwalu le penyari sa kuno. Ito floor amendment My Mr. Speaker, kamu Senator Carl. kailangan may Mr. Speaker ay tungal ko sa palbang ko puro umiyo pan ko puro kan. Imen wan ki kampakabayan ng Senator Pahrek o chore ang charge apon kakpil wan kin yo ka puro ito. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl yield floor Chairman Pahrek. kailangan si speaker kailangan kami Senator Carl ya ituan me yung uye ini event baruan register janan kuburkan event loan macam gilaro memang motion o kapurelang ang kapurelang Chairman Finance and with a main motion time of macam pen kemudian aku senat pap sisak silu lebih dari sekondo sabul mal kita watawat kerja may kapurelang oleh pengen kita motion Kailangan san salam mga kupromo yan o iban na siya Chairman ito ang yield floor back on Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal ko sa palbang ko puro kan Pahrek. Tan kuburan na itungal Chairman Pahrek and san sabon makamagita sa karyaman o iman talent katla mo dahil o san may floor test floor amendment padpato o panpato to pangkumura may floor amendment papukiri sa tuwaw na banyari sa kuno kapya sa ikanene mamoy yang ikakabese floor amendment ari yatuan kumura mga child kamal miniteo
Pwuhng kakanene. Pen Patrawan Challenge Kamal Malip Nansu.
Rowan magtail sa pale rong nasa matay uya ko puro mo na tayo ko multi tayo kat nan mas na penkamatan ko sunod pa kisi sak silu le benyari sa kono. Mieto floor amendment chairman card. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasa pal bangko pura mo yo bangko pura kan koros nuwaw karakarag kamagid malwat yalang uya ko puro ki floor amendment pa kri sa tuwa le benyari sa kono. San salang mga kamagid koros mo tung kamagid to masa ni Pwuhng masa ni show kamagid paita miya masa na chairman. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasa pal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Kapung ke kubur mawon malwat may apaliata floor amendment pa upgrade sa walu le benyari sa kono pergi imo ni me kecil kasik mabana pali kel maban kapil banan mo school nan ben essential no one mo ni me peita on kamban kamarain million new tanen limakit tuwi saksilu atala panen me school pagpagi ari apso men uyawi to kira kawait me residu pan ka kapali Mr. Speaker nan mo ni me pan nan mo ni peita wat kawaitin terang kamban moni or terang kamban kamarain kawait legislature mela sama kamati moni me panen samuan kakapali lang for me tataw magan apali po ng rice batak talalop panen sama ba napali aray pan pateng meeting in Chemko MTech me iray sa madangan pan pateng o meeting in kampan kamarain makasantiran uyawi nanuin kusay natan kaya FSM Finance Conference o luwan mo niyo talaw walinan walop limanan walikit sama pan apali ananin tipson tatangkan on pan kampan kamarain o school kan kabil Pohnpei puri yang may gila tatago desa ti yang ako mo ni maluwat ka manatar abu kabang ko maluwat ko por mga mamiya ko talaro tala mono e ban patosanan ko pulap rimen bago ko por maon mi o dahil apali ananin kamban kamarain mesainsal imen pagi murin ka naman tan tatawat autan kamban te sama kami di moni ba newang kambang kamarain kaya lutana nana apali ire maparang school in Bain ire non kasampal tataw magkaya kinapali ita kaya maging kakamanata moni ang mawad may Mr. Speaker kamalala kuburatay masan o kaya kakadlaro sa bulman kita talangan may Mr. Speaker. Nangan chairman po KAPWARESOU mayor masular masa na ba ibang po sa floor leader. Nangan speaker ay tungal waon tutuwa ito ay nampatungan sa karo ko burmaw tayo lang kakrating timasan pang floor amendment pa presok tuwa sa pangman kita. San salang mga kamagit and floor leader karos mautong kamagit to masa ni Pwuhng masa ni show kamagit po ita terutong tiyan masa na ba floor amendment pa presok tuwa ulit banyari sa kono. Order information. Magpupurahin po na si mga Senator Perez. Kamu Senator Perez. Kailangan speaker mo iman paruan taman. Katawag ranwat kapangala kula kurel panel tayo. Kagatse pan miye sabong naramas. Dari nansam dahil tatawagan encroachment. Iman paruan ang sansanan sa dahil journal ranwat sa dahil rule. Megot sudahan via substantial change. Angga buyang sa start ng Pwuhng. Ang negara ba ngayon paruan ito main motion. Kariyaman. Ang rojang tumasin ba bill pab siyak silu sabi sa kono o madawat kariya o kemsurin. San salang mga kamagit kan memir talon rutung ti masin ben kamutan ko sunat pap kisi sak silu le menyar ye sa kono
Chancel magkamagit mayor karen tutungiti masan ben floor amendment may patroner yay floor amendment papuki sisak tuaw lemnya riyak kono papuki riyak tuaw lemnya riyak kono koros mautung floor amendment what masani yay Pwuhng masani so kamagit paita ruktai sabul man kita floor amendment papuki riyak tuaw lemnya riyak kono Ia masuk dalam kamutan ko sunod, floor leader. Point of privilege, Speaker. Kamu Speaker, tayo kumalma. Kailangan, child routing tier masampan 429. May motion pares bill. Sapulman kita rotai bill apaliyata. Met komban rule jay bang kotlaw sapulman kita. Solar. motion o kolong tayo ko choose ko floor amendment no. Motion o Senator Pahrek wiyata. Purmak, Speaker. Team. Purmak, Okay. Tayo sabal. Okay. Kasili. Tayo sabal. Tayo sabaler, kalangan tayo sabaler, o ibang pleo po na siya sa matay floor leader. Kailangan Speaker ay tungal wow, tungal misik. Speaker man sakara kubur mau tayo langkak pating may motion o katlaw sa pulman kita kamatawat ng koryaw kam saklang watawat. Karya man. Pagkatapang katiyan ang karyaw kim saklaan watawat, tayo ba nusus ningil, o ibang po na sa acting. Senator Akram, Senator Atis, Senator Card, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, Kajuan Uchung. Senator Pwuhng, Senator Irene, Main. Senator Chawak, Senator Latore, Senator Leben, Senator Licanet, Senator Louis, Amen. Senator Litwood, Senator Ned, Amen. Gaulul. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simna, Amen. Senator Simban, and Mr. Speaker. Ay, kalangan ensan salayang may pakun may sabal matay lusus matako kamatang ko sunod pagkisi sa silu laban niya sa kuno LT1 lusus ay isak tuwaw karo sa tungata o soto mauwang kamatang ko sunod rangot tayo kamanal kamatang ko sunod pagkisi sa silu laban niya sa kuno LT1 men patawan pagumag tayo lobolok to pain tapakon na Point of privilege, Speaker. kamu floor leader. Kailangan ko promise Speaker ay tungal wow sa balan tutuwa ta bang from kat ko sumpalwat. Speaker man sakara kubur mau niya. Tayo langkak kay relatawin sa pagmatay yung kubur tururwat o papasan ruwasin sa pagmatay rules and procedure. Karya man. Chance lang mo kamagatan floor leader Thailand kaim sak sabul matail uya kupur ranwat poeki yai ranwat melasin ran Hamoni pan po na sa kamagit magatan kupur ko inka kulian tai ti uya sabul matail kapung o melel wen Pohnpei molen wow kapung o option kabina nagsagati molen kabung o tonto tonggan en Pohnpei state poeki tonggan magtail
katiang lale o Israel katin so siya kan katay nan numuman korong-korong kan maknuhiyaw Pwuhng last day I men ulianti 11 legislature o we ay tungal Pwuhng ulianti o Pwuhng ang palikan koros palikan executive judiciary o bilmelel sabul matay tondo tong kan legislature melel itungal wow o malen wow o men Pohnpei koros magan patpatang Thailand sabul matay uya kupurkan tatang Pwuhng ranwat Trail ban kaimsak ana betrail utan low you can return Riban patrowan ulian traiti o patrowan yang Senator Pahrek the one Baron Pahrek and we are low on return sabul material we are kupur toror what Nagtay bakap Coach Samat Sujila Balap Anwat Pilbanim Chatlar Sapil Tual Vites Nagan Mau Kalail Kogi Sabul Marlen Dok Mapatabat The dog Tororwat the meeting Tororwat in Chatlar Sapil Pan Autota Sangernan Wasaksit kung wasakan betir pilihan mahir. Main samat kod labalap kadang kuburai railkan meban silsilain. Kuburai mukalangan dan silsilai rail. Ia rail pan apa li ketongkan endan kelwat. Jadi kuburai railkan meban seilok. Pangkat tuan lebih seilok payamau, nan wewe, tuan sap, mobil protong, payawat, ni onatok, payamau. Kalaran irmaing samat kot labalap, pergi yau teban ranwat pakuitar. Kajen kosorai waisang lama-lam suat kan menyirat. William Piti nakap. Kat kit wainan at tungal wasagan yarban peragan kit ilmar manaman sarau. Kat yang kit kelai dan paluar mobil palingan. Senkat kelai ni palibagon tan kubrom. Aimat main samat kod labalap. Puitan tatawagan ranwat. Irmagadan mang. Dan kalingana kupromoy kalingana maramoy o kalaw di sa marway nan Pohnpei wot sa todo may men paron sa kargita maing samat ko labala para gajan mangir paron bagi peniran gajan kaitar o gajan sawal man kita sakrata suwarwat angay lapit ban manet ulan kitikit umot kasambalwat o sa kasagaret para Dapat koros uyawin maranat kaon at contoh konor contoh labalat como Jesus Christ. Kalangan koros Pwuhng Thailand kombaltisan ang sabul matay uya kupur toror karya issue ranmut masani yay Pwuhng masani show kamagat paitar o kalangan ng Honorable Senator ko koros sabul matay uya kupur